penunkam Lionel Messi dah gebut ban ia ban tap gol Persia ia ke England ha kena ke step ke pemerintah dah ke Argentina kalau ia ban tap dah argol la si gol bat baru argol kepala asis dah Lionel Messi bat hadu mentah ha kena ke FIFA World Cup Lionel Messi ulai ia hadu khat artiliki asis bat lengba gebut jong Lionel Messi ban salah ban tap gol ha kena ijin kai Persia ia ke England leng bagi buit trik jong Lionel Messi ban sayo ban tap gol Persia ia ke England ha kena step ke mata dah ke baru artiliki asis la asis dah Lionel Messi bat Lionel Messi ula asis ningkong ha ke minit ke prapusan bat layo ban tap gol dah Fernandes nangta bat ha ke minit ke kendai plus R bala asis dah Lionel Messi balai ban tap gol da Martinez ha kena ke minit ke kedai pesan lemba gejing asis jong Lionel Messi baru artiliki asis ha kena jing lekai Persia ya ke England bala asis da Lionel Messi da ke buj jong Lionel Messi bar gejing lekai ha kena ke step ke bamata ke England kala kudno gejing ya lenti jongka Henry ke Argentina kan yorung bej sya ke final kan sekun Persia ya ke Spain ha ke final kecil lekai ke bansa long ha ke Arpotrik ha ke final kan sa ikon Persia ya ke Spain ke Argentina kalau urlong sisa ya ke jengkwa bat ke jeng anut jong ke Argentina mentah bahkan poi biang sia ke thong sia ke final bat hato dak la nem pen penlim lane pen penjob saya ke Spain ha ke final ngin saya pej sa ha ke final Enrique A ke bakari Argentina kan pen kendit ingi kinong pej lane kinong Christian lane kiba Persia ia ke Argentina nomor ba nado basdang ke jelekai ba ke Argentina kapan pai gol ha ke last minute bat hadu mentah ha ke semifinal kapan pai ki gol lane bandrai ke nom job ha ke last minute hamman ke jelekai ke Argentina kan kerwit baik ha ke bakut lane ha ke last minute tik ai ke ba pin komen lane ke ai ke ba pin ong hang ne ya ke Argentina hato belai mo nadu basdang ke klem trei Henry kan trei bet tang ha ke bakut tik ai ka jubab lane ke ai ke komen ke jupi ke ba pin sejubab hang ne te pin la ban jubab ha ke ne ke komen te tang ke ne ke blisbon ngin sa sempat ha ke video